Hello, 정말 잘슬래. 안 다른 아직 년동디 다 니게지 차시로 더 틱메다요. 안 단나가 나올 찍고도 지 레소 아니 가다 낭미상만 미션마로 신앙라 라가도 텐도사. 아니 딱 인공 칼라라 송아지 랭이면도야. 땅아 당보다 숏컷 도시 칼라 레라오지 소가 삼세 메기 도시. 안 삼스당 바양 당고라 메기 사사시야다 가르치고 나삼스. 아니 nga 티체상아 비리아니 수 리치오 삼스 비리아니 직수 아니 냠들 가다 글랍 자문 냠만 스타니 초대다야 아니 어디서 삼스 어치니 아니 니병고 니 칸디 쓰이네 글랍 자문 당아 first time try 지 아니 칸디 차이마 하마스다 비리아니 당아 니니 어스 냠만이 디스카우도 제 수요 남균 치킨도 단디 수다 치킨 레이민도야 아니 어치니 egg biryani so 삼스 공아가지야 Hello everyone, welcome back to my channel. So right now I'm going to make a lunch and I thought of making biryani, egg biryani. So let's get started. First and foremost, I need to peel off the onion. Onion. First rinse, and I'm doing the second rinse. That is also done. Civic. Oh my god. This onion is something. Okay, I'm done. I'm crying. It's so painful. I'm done with the onion. I already chopped it. Okay, I have to chop in like big slices. 좀 첨부첨부씩 해두게. 정도 차이, 정도가 미쳐 텐지스 케이시요. 정말 미쳐지. 오케이, 땅아. 내 초순 샤시 아니 너무 못해봐. 아니 제일 하나 important stuff to do 디카라나. 진짜로 너무 진짜로. 이 garlic paste 이 패키지 좀 리. तेजपत्ता, इलायची थांग, जीरा 되게 상하지, 그 상하게 이렇게 좀. Они не слышат. This will also change.
flavor the yang shidra nam na this fresh chin shari ta phun je khare ni de jong long ti shine ba de next ni jong lu jong brown cha je ba de sha ba de brown cha da ni shin ni ji me lu ga de shin ba gravy ya ko cha ma le jong ya ko shin fry ma jong color is golden brown cha je ba de fry chin shari okay ta jong di de golden brown cha da the next tomato sauce garlic paste that is ang lagay shimba ko siya next nga khalay ni masala sang lagay ba ini masala paste lagay ni ini garam masala haldi lal mirch shinti shara say the biryani sela biryani haji masala yura ani masala lo na yakho hanal biryani masala na ani uchni namki haji masala chikul ba khonga dingi gingi je chamba khara pressure cooker na siri jikyamba kalwe chikure ani ngalwe khonga dingi khare fry chicken na la khonga da dingi ga lui ani chu os lui chidam ya tadirte kare de maza ge lu ekta mi khashi yum de che ge lu da de che ra ani kap tu fry chin lu da de style lo kare no hindi to shi the mix ya bo chi chai chele me de gas chin ji stang ni ani chen ni sha de gas chin ji tang me de khala yam de lang am ru sang ni thos nga yam man ni rasgola sang ni thode de ra the rasgola haji recipe di lo stoma haji youtube channel na yori any more haji recipe dinga follow chi de tan thang bo omo powder de pi chi chamba this mang se lo ba also nyam do mai de this loin baking powder this loin tanga biryani ma che bar nga sai la rasgula sudeya ani recipe changma lo sama ji dile ta ge de shin sude ani odi changma khoy ge changma luk de ni shashi ani di las la ngi yo jam di yak bashin chira kama ni shoes kama jonga ni shoes ni shamba ani nyam dula ni ge chini ha je de syrup ni sui chini luk ni achuna ani odi se cha chila odi sama ji record chima ani last shimbu cha dole the biryani nyam de se sala raita do chimena ta shimbu meria o chininga raita sem ba thangbu di kha chala na shulu ger shulu ani sho ikangla chonglu ani shimba chalu ger ya an chalu chaira turu ya bostang turu ya botang ra ani this liquid ya bodo lab lab ya bodo chaide ani on chini shimbu do chaide biryani yam sa the biryani chini chuzi cha la to se ta tai khande chai me tai chuzi cha kama hamas ta timing tamya chuzi cha la to ta tai khande do cha to ya it looks beautiful chima shimbo de the same ni sai la bangan chick side dish to share ani de right there and some the sari shimbo be chasha this is the gulab jamun siamba gulab jamun first time attempt chimaya shimbo to chash I'm so happy
nakba sara thomi se jokte Tama din kasaya na club jamun se ngamu oya tanga di video di end show samso ani changmala video di tani ani biryani sadang tis tashin khashingi yire tashin ne yo sama shin we wa ye tis lelo do jire biryani sadang adam da doya tani aji tis lelo do jire ya changma soma to ye mare ani nyamdala club jamun ne lelo do do ani kisi video kita ni changmala ni odo chungna ani thumbs up ani kisi ni ajini to na sawa na please subscribe share chamba majur nang lai ni shamba ki lai me jakpu chi tsering bye bye